Ahwefo nyinara ye mahoma kwaba ye na ahwefo no oguma horo bimu wo amanade mechira brochiri na wopede wo sua fanse kasa bimu so ye suafo wo school ahoro mu na wopede wo sua fanse kasa no dem robe ya botuma kan wa kaniye ye mahom nyinara kwaba the mabri may ye fa kwananda hona wetin kan wa subscribe to Apodels Multimedia channel no ye fanda homase ye da homase papa afi so ye share hona wonya subscribe Apodels Multimedia there won kodo subscribe them channel na nzamba papa bibri wo ho ona nkwandreba misraw mo kwechi twen yerbe sisiara ahwefo inara yasana mohoma kwa bibio yerbusua nzamba bi netin oye ben nzamba oye biai bi netin bronyisi names of places onensi no mayen sha se yesra hum dem be ye de da no yetimfonyin a ofa azayer kan hasam no boto ha dem robe ya ibohun zayer kan yen sha se ahimfi bronyisi palace agopramado bronyisi stadium Gwomu bronyisi market Gwomu fiadze bronyisi shop or supermarket but please note the difference yen share yinum so fiadze ye shop another supermarket na fiadze ye prison fiadze prison fiadze supermarket asupiti bronyisi hospital fansisi asupiti mbrashe begwafie bronyisi parliament house fansisi mbrashe begwafie nkramodan bronyisi mosque asordan bronyisi church asordan asenzibia bronyisi court asenzibia court wimuhien jinabia bronyisi airport wimuhien jinabia airport harbor bronyisi harbor mpempi ne binum ka harbor onye harbor oye harbor dem rawo ka labor no damara na was spell harbor onye harbor nti harbor vanse ye kano insushen jinabia harbor yaka harbor na moreka ho enso nye dem not oye harbor insushen jinabia demadri yezebesi ha yeritwa ntiatia dem roba ya ibotum na akaka za yesu biara no dafofor yebesine hye bio
Aha yɛ Apodels Multimedia. Meeting dze ɔkyerɛkyerɛnyi apia me nsa. Yakra ho. Yɛbɛsene hyɛ bio. Bye bye.